Kepha wathi uJesu, Baba, bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo. Kwangathi ngingathi this was a prayer uJesu ethandaza kuThixo eqelela intethelelo ebantwini abona yena. Moyo engcwele abangizwa labantu. Umuntu owayengonanga, he's been cooperating ukuya ethwala isiphambano esenza konke. He's been cooperating. Make fika, first thing first, amazwi awashoyo uthi Baba bathethelele ngoba bona abakwazi bona abakwenzayo. Bangcwele uJesu unamandla. Uba wayifuna ukulwa ngicabanga ukuthi wayengalwa. Uba wayifuna futhi ukuthi angabethelele wayengeke abethelelwe. But because of ngizothini kuna this lenkonzo kumele lenkonzo yenzeke. Therefore uqelela bona intethelelo. Ay man, sicela ukwehla. The problem that we are facing now is this: abangcwele bafuna ukuzilwela bona. Immediately ngaqalisa ngakubiza ngentamba wena ufuna ukuyiphindisela. Ay man, abangcwele abangizwa. uJesu prayed for abantu abamgwazayo. uJesu prayed for abantu abamhlekayo. uJesu prayed for abantu abamhlebayo. Wena usafuna ukuzilwela wena uyadubuphuma kwa uhambe. Guys, ngizisi challenge ukuthi from today you start praying for umuntu okwenza kabi. From today umuntu okuhlebayo you pray for that particular person. Bangcwele sikhathela abazalwane batetemayo. It's high time you pray for your enemies. Ngoba uJesu waqala wathandaza yena. Ethandazela abantu abamgwazayo. Hayi bandla lingizwa. From now on we no longer complain, but we pray about the situation and sicela bona intethelelo egameni lika Jesu. Ay, siyabonga khona lapho. Amen. Sibambe nethu kuleyo note. Hallelujah. Uthi Khwezi when uyalwa uthi back to the sender. Ha! Uthi back to the sender. Uthi asasho thina ukuthi back to the sender. Sithi Baba mthethelele ngoba akakwazi akakwenzayo. Siyaqhubeka bazalwane. Siyaqhubeka.